Ingdeng hini Miss Nilip ZKYF parman kachepate mesen pen kichun pon. Ingdeng thongke brakathom Nilip hawar karbiri sonim so ronga juelong. Ruwe sin production lapen. Nilip kesia satumpen patirpi ponsi kitia ceklo nifai thongke arni kang sam por phai trok suya por pen. Cepate pon. Bangso kachepate ponalong. Kelang cari mate kang krung kang sai dunjia phan. Thare tom jiti terang. Sami urmilin tok bipi lapen. Sami cleared up ti sopia tum aphansi kelang cari ponjia phan arpu pek pon. Kadu kawe ing krung ing sir et pen. Kicheng sienong e. Choki hola bangso tiso arong pen. Sami RJ tiso PC cepalong pono. Hini anong e. Joram hanse arong pen. Renuka teron PC cepalong pono. Kethom anong e. Bongso tiso arong pen. Sami desila tiso PC cepalong pono. Best personality anong e. Sami ruli killing PC cepalong pono. Best work anong e. Sami Serlin ronghang PC cepalong pono lapen. Best costume anong e. Sami rublan ing tipi cepalong dunsi. Kachepate mesen pen pichun ponong lobusi nilituma pirangke nilepen Philip tisu birtana pali.
Labang traditional wrong totally, labang so wrong na lang si. Labang so second Miss Nilip ZKYF, labang so title. Kung madabang hitom, palong pumpuni, labang so wrong pensi, invite po dito. Kasi dyan din sila meron itong sila po i-decide po, invite po magpalasik. Nalito mo lang batulang. Laga Miss Sampi Taranti, allowing Miss Nilip second Miss Kachepate ang day mate first Miss Nilip ZKYF Festival 2019 ang hut alang li kachepalong to nabang pia pao nila back time solo bang jipan si tuning wait lo. Festival suri hiniran ko na polo. Judges at mapang batikang krunggang site mapang sa kami. Lagat ting sa mga bangjim pansing tunong wiko. Serius mali kan udah ki. Oh. ZKYF Festival suri hiniran ko na po. Kumada bang pilon ni Chinima? Tante, subtitle holder pele to bang pagching palunan. Best costume goes to Chinima. Labang crazy ang pumpen kumot na Chinima. Put your hands together for Brooklyn ATP. Brooklyn ATP along the contestant number 11.
judges pinilabangso. Second Miss Nilip 2025 along alang tum si kang kung sai mate judges at tumiklo. Kating si alang ni lagi Miss clear up isopi alang ni ken nongnam chi thangklo ke kwesiklo. Tapi nadu putulang alang ni ke umilin topipi alang ni ke Miss Caribbean long second runner up 2022 at title honoris lo alang ni sila bangso ningkan. Miss Caribbean long second runner up chupalang do na bang pulo. Para pilo. Tapi nadu putulang alang ni ke Mr. Malang Timong alang ni sila bangso Miss second Miss Nilip 2025 along sponsored alang ni intensive sponsor po no. Tangke nona bangke walang ni Mr. Malong Timong alang ni intensive namke bangke nampai jupali. Kadang ini kamu kan mungkin sikit haji belum sikit haji baru cuma lagi kita hawa nanti apa dengan budak ni nafsu apa orang ke curi haji ke wajib sini kita kemana pun itu panjang halaman ini kita kawan tu morning mesin kan dengan ke milik kita mana ni bangsa milik tu bangsa asal kau pun cuma benar sikit tahun kita tanya ke hal barang sekali mesti kita kalau tu mana jentuni itu pining dan cengkong masih pining le kayaknya orang ni tu kachepate ahli sahaja lapen patang jangan hi lapen bangso tiso chukila nang le standard kon charlie standard non ke BA first semester kona college na Debras Roy Kolakhat kolakati nang le lason tha konane aprang kachepate lason dulu mana oh abi pen lang non se first time konane nang le charlie lapson dulu ke Charlie ke aja thawe mobile tan Charlie mobile no YouTube lang sikilang si charlie gitu nang le practice mo ani siang kong kan batai kan practice nang practice ke full half in a day and jadi the police ta do bom la nang le rong sido mo da hostel sido nang le pini labang so winner ke long ke sak nang le ben pilo puji nang le ningar lo ni along pilo la ben ke long pot la ben ni pai ni potum khana ke support journey ni ti tu na support journey ni pini ani kala ani tu bang long lo bang an tum lo na pinin nang support tum ni purial tu na support la ben ni jerpi ni jerpo la ben rong hai tu an nang le konane charlie tang do malas sonja kiram tang oh long on dan masuk ke oh nang le non la bangso winner long nun lok pen ke ba nang le khai don net pengen nang le ningal lo son no nang le men jitan ha nang le non gelong nun ang deng kan no chorolon so Miss ZKYF ke hai bukan ni holo ke long ki bang ji antar busi chepate tu di sini nang le men di nang le kan ang deng non gelong nun ke ya non person second runner up siga da nang le konane pinilason ke charlie do non su first time lang man chorolon to sar nang le labang so second Miss Nilip ZKYF 2025 sengkan komane nang li kosong labang so pini kita lonje phan ke nang li tapang kan dong la person planning ma mante planning si nang li rasona planning do Abang kata macam ni je lo. Ini kedam tang 2024 Anjan gitu lah. Ini tu mungkin normal permanent. Adi mah beda lang pasti. Kalau dah video tu ni ni so jang panca cakwa. Seta pinning bang Mr. bang bukan ni dah lo. Okay, ni tu dah sab pimalong seta adi. Ke dua bang hilu binggang masih ni tu bang so asai bang tu.
ini mana camp onone itu nasa aningkan mau keranggi aningkan dari itu miss tadi kan mister ada tu si kedam tang ni barat pan cica kata si pining kita play nang li labang so patu ni panang li kuana kitu kusung lap sama sa oh lalo aja dah silent dah tangka mahal alam poisa tangka alam badi so alam mudah ke lalo tangka jadi kita kido ke kali siapa wajib sama ni barat baris resui jangkul hai siapa pining bang miss macam miss tumhan unsocial cuma nili barat dan nili pernah pacing throw dona ma prang pali dona kasi ladak platform hem ga chikim son ha kasi condition dona ngi mati condition mission ngi kasi ladak nili chengkono nasi ladak pe winner dum punon anut kapre ka dak kana kang to yang dengli dum pu si nili the kasi bak so miss nili pining sone ndeng ni lo ke dam tang ke chengsi ke nili gali kai bonabas ke ni tumbon si pining cuma bang ke nili si tengkono si saya nang li non kibang jilang future planning lapason hak ke mesen atau war panang li kupini kemat hapon sondom lalu nili mo kibang ni sitame apen la step kali nili unan ben arna mahir jume lapen oli tum kado ko ve nili barada hir jume ben jong si nili kibang ji sitame ni non ason hak ko arna mahir jume ben ne pon me at lote muninga singkan sitame ni laheta aku bi pon thuko lapen kapre lang sitame education ahin kono ta nili barat han cerab ni phan nili boi pon koksi nili nakha